mbe ke kope Mr. Jaja tsamaela ka kwano nkgonne o baruti ke tla be ke lebile lona gape Ago bakwe Jesu Kristi aren sense fela batadi aren sense fela iso mare mengalo kukupa bakatoliki la ganelle ka abo me ba teng sa paro se se tepole ke le khona gore le tshwaragane ka gore pila tsa lona ga di itsege thata yani ke kopa bakatoliki le nne gologolo gongwe jaanong a re ntseng sepela batsadi le la khwaere ya ga rra rona kwa dikhwaya le nna le go kopana le ba bomme ba apereng bophepelo bo le nne gogolo one gore pina re tle re di tlhakanele dumela gore re tshwanetse gore tsamaye sentle jalo a re ntseng sepela batsadi Arrange sepela 52.
amen a ro peleng ye nngwe ke ile botho ba le bantsi ba sampatleletse ga moragonyana batsadi ga ba ne ba tumele gore ba bone ga re ba ra rona teng re se ka ra ba tlogela ko morago a re ne re ikatumetseng ka ko batsadi nano sa maoto Matlhoko a botshelo ke ka fenya Satane sefapano dimapo ke ditlhomelo tsa me Pano mo do Judas mo sakako ya mo bami bambo fadi akora Amen. Murima arsohate. The Lord is good. And all the time. The chance rakaleletsa modimo. Murima arsohate. Le rabua bogolo ja gore phamisa re libile ka tsisimogo diragalo e modimo arsohate. Batho betso re tsena mo nakong ya pitlo. Me re laletsa mo kereke ya rona Roma ga re kgetholole re laletsa mongwe le mongwe hela kereke tsotlhe o na le tshwanelo ya tirelo ya pitlo ga tumela ka kwano mme gape ga e le sereto sa gago ga gore sepe ba ka o lengwa bontse o na le rona mo moeng modimo a re tlhogogatse re tla bo re tsaya thapelo ga morago ga thapelo o tla bo o dira lepele go tlase re tsena mo phitlhong modimo a re tlhogogatse a re rapeleng Morena Jesu Kriste ka gonna mo lebitleng malatsi a le mararo o ne wa itshepisa mabitla a badumedi botlhe ba gago mme le fa mebele ya bone e letse mo mabitleng bone ba ntse ba solofela gore ba tla tsoga mo baswing jaaka le wena o ne wa tsoga jaanong a bone mokaoleng wa rona Neo Russia Ntsimane ke dumetse yo botshelo boikhutso jo bo tletseng kagiso mo lebitleng je go fitlhelela letsatsi jele ka jone o tla motsosang gape ka kgalalelo wena yo leng tsogo le botshelo mme ka mokgwa o a bone lesedi je le phathimelang ruri kwa legodimong mo leseding ja sefatlhego sa gago wena yo tshelang o bo busa ka metlha le metlha amen ka sone se hela seo
171 se ne se kopilwe ko lapeng re be mo dithobaelong tse dintsi tsa me ke go rapela gore rawe Modimo wa me, Modimo wa me ke go lobe a semelo sa mo sempe o tshogela mo botlhokong. Ba tseba le re kgomotse. Ka bale o motsalelo ya batho. Batho a na go lebile. Amen. A re tsene mo pitlong batsadi baruti ka modimo motsadi otlhe o ratile go ntsha mokaolimo wa rona mo botshelong jono go mmiletsa kwa go one re tsenya mmele wa gagwe mo mmung gore o boele mo go se o neng wa bopiwa ka sone. Keresete e ne a nna ene wa ntlha go tsoga mo baswing mme re itse fa tla tsosa mebele yotlhe e e suleng gore e tshwane le wa gagwe mo kgalalelong. Gakologela motho o lerole mme o tla boela mo leroleng. A re ntsheng di fela
ka go harologana. Hapane makauleo re hitla mo le murui wa popota o na selale batho ka go harologana kaya le hela ga re tibele o pehela modimare se go hatse
Amen. Kanye kutshwana ke gore ha go apolo ha go nko go balo irra ke sone re se ke se kwa mo motsamai ya leboga Baba so ka leboga tirisano ente ya lona go simolla a tsela go tlhela go nana ra itse ba khatla go tsa go tsana be tso gore kwano re bua hala ja ka re pile re letela dikoloi re letela le ba di gore ba tswe re ba salamo la ka go ya lo ke be di busetsa go lona ka tsena Aitso are atumaneng re bulokile re boge modimo me anne asale ha arumelle mothanko wa ba engele ba sele modimo ba modise ka dina le matla morwa Jesu Kriste re bua jalo re modimo wa rona wa tsela ga o kitlola o re tlogela re le masiela amen are tsentse go hatso modimo ra o re se go fatse Jesu Kriste o re boloke moya o boitshepo o re bonegele malati otlhe a morena a re sireletse metsamao ya rona rotlhe gore re swetse pitso ya rona ka tshwanelo tshegofatso ya modimo rara yo thata yotlhe ya rara le ya morwa le ya moya o boitshepo di fologele mo godimo ga rona mme di nne le rona go ya botshelong jo bo sa khutleng amen re leboga modimo tsamayang ka kagiso ya keresete re leboga modimo Yes, papi.
Sorry, carta. Bravo, por el camión. Yeah,